Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuyona-ke i-Kaizer Chiefs. Udaba oluvelayo ekuthiwa i-Kaizer Chiefs-ke ngase kuyisayine laphana-ke umdlali ongokudabuka khona la KwaZulu Natal eThekwini, kodwa-ke obekade-ke egijima kwiqembu lakhona-ke laphana-ke phesheya kwezilwandle laphana-ke kwi-English Premier League 2 laphana-ke iPort Vale. Igama lalo mdlali uyena-ke laphana ku-Ethan Chislet oneminyaka ewu-26 nje kuphela. Lo mdlali udlale-ke imidlalo ewu-149 khona-ke laphana-ke kwi-Port Vale yalaphana-ke ku-League 2 laphana-ke kwi-English League 2 laphana-ke phesheya kwezilwandle wakwazi ukuthi-ke ashaya amagoli awu-35 yize noma eyi-middle fielder kodwa-ke uyi-middle fielder ekulambelayo ukushaya amagoli-ke. Kuthiwa i-Kaizer Chiefs njengamanje-ke iyona team-ke exoxisana-ke ne-agent yakhe laphayana-ke uMark Makabu laphayana-ke impela-ke kubikwa ukuthi i-Kaizer Chiefs-ke lona qembu engase-ke limsayine lo mdlali since ekwi-free agent esuka kuyona-ke laphayana-ke iPort Vale ebigijima-ke kuwona-ke laphana ku-English League 2. Nayisize kakhulu ukuthi-ke inyukele laphana-ke kwi-English League 1 khona-ke phesheya-ke kwezilwandle e-England. Like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Nisale kahle.